being physicianกับbeing survive อยู่ที่มันตากับเรา excited พะน้ำมาที่บางทีดอนมันตากันในกระจักกะกับinternet kilom kiwa kisah bat kiding kisah tangba kawe kabang asngel ayu asngel du masih berabeleng mentah ke kamdum pada kat taru ingin len kali hagan ni jaka then ka exercise kibang le mentah kasni ka dei pangka flexibility ka bamut ka tintasik ba ai tan yang kamet jong ni mai ibun ibriu mentah wat kena samla teng ki khana ki rangba ki long ki kan thai ki mano rumah ki don ki ba kim la ban dem yang kamet kim la ban ki bai ka terpeng kim la ba ban dem chakmat le na che cha dien ru long ta ibun ki ba good ban bang skai te ta ka dau dan kudut kon ki ban exercise at least 3 minute per minute kan ya rab ya pi ban long ban tung na moi ne ka ikni jai jing he ke ini sedang no exercise ka ban kong ka bang pendian deng jong ta ka mit deng jong ta ka deng don deng yang penting no deng kijat ti kijat ha ban ye ko to de kiti ha ban bu away the way pu cha le sa ka diang ba cha ka diang away kiti kan nega away ka kiti ka mon bat ha hai bat diang sa kiti ha ga thang ha hep nang ta sa ban hai bat away đó ini le ready de ban yang kumne de ban rekat bat kan peng te nangkong pi ben chwa cha ta liang ta tiang nang ta kara ka ti ka mod pat kumne pe cha kum ju ru cha ka mon ru ju hak la ka ti ka tiang ready forward and backward bend de pe yang penting no le te exercise nang kong ni jeng sa ka ni position ka ban ni kat ban ka ni shoulder level hadien ni dem ku ni ka tu forward ni pokon no hadien ni dem sedit ready ban rat sa jaga dia kemudian hukum juru terus sa jaga wan ready
Kapteng connect exercise kapteng juga kadai betul resport tapi yang dia pergi kadai kaba apa dia yang ni kadai one time yang ada position tapi nentong dia pergi dia umno kini dan ni dia banrak kan ni sejerong ni dia banrak sejerong kat Stephen ngan ngan rak tapi dia nang Bayar ini dapat terteng, heel and raise and walk. Exercise pengalaman iya mentah kajian men kila aja muto ya pikan dia tawat sengobha ban namklet ban like ban comments ban shares ban komjuruk gitu bumpat subscribe sengobha ban subscribe deh boleh cibun